besithumile kulinda mama wethu khona eRama kepha ngomoya siyazi unathi ngiyambingelela ke naye mama sicela bekhona ngempela kulinda siyabonga lokusithuma nje lokusithemba nje malokwana ama-chairperson lapho asithume nawo kule ndawo kuthi so egameni lakhe sizovula lo mthombo noma ichibi elizosebenzela izizwe eziningi engeke likhethe ukuthi umuhle noma umuhle uma usungenile nawe liyokusebenza bese ubonga kalawo mama lo umusa kamama uthenja kwinto enkulu bantu enkulu namanje ngicela ungandi namagama ngoba ze ngikhulume kanti ngikhuluma kabi thola abantu benkulu lokho ngiyabonga umama masithumile sicela kamazwi kusona amabili amathathu ngoba basebekhulumile kakhulu indaba zamnandi zehla siyabonga thola abantu benkulu ukuqala nami ngibonga ubaba Mthabela nomama ubaba Mthabela nomama baqhamukezweni lasemnambini sasithi ke ngesikhathi sethu thina kwakunamakhodi enkantolo nenkantolo ine-code number yayo emnambini kwakuthiwa i-150 mawuthi 150 wawazi ukuthi ubiza umuntu wasemnambini thola makube nawo manje-ke nami ngibonga ukuthi bangikhulise benomama Mthabela abantu abalungile uyazi ukhona umuntu ombona ukuthi ulungile wathi ubona naye imvi yenkosi ke le umuntu angakhethi ukuthi ingane yini uma ifika nimile ngekadlule nje angakwazi ukukhuluma nokuthi anibingelele njengabantwana thola abantu benkulu angimazi umuntu njengoba Mthabela umuntu osithoba kangaka singanami ngafunda ukusithoba njengayo awezilungile esithobile thola abantu benkulu angimangali noma sebehambile uma kuvela imisebenzi engaka emihle kangaka thola abantu benkulu babengithanda-ke mina noma mhlawumbe babengithandela ukuthi ngiqhamuka labe inkaba yake ingakhona na thola abantu benkulu imgidi yonke nakamama Mthabela wayicela ipendi yasemnambini ipendi encanyana ishana mocela ngabovu ngamandla ngoba isitayeza phela sithi isilive thola abantu benkulu shaya mocela ngabovu abafana bami sihamba nayo mama Mthabela thola abantu benkulu esithanda esinakekela esikhulisa thola abantu benkulu esinika uthando yasendawo zamamthasa nezingezona ezakhe la nakwezindawo la iphethe khona umgidi simenyiwe nathi bevuka siphathe ngothando nangenhlonipho singelutho siyingane namanye ababeka embusweni uthi uNkulunkulu abaphathe kahle labekhona bese bebhekana le ndawo uma Mthabela wayilena le ndawo thola abantu benkulu ngiyabona ukugwala nabo ebafundisa abayengeke sabakhumbula kepha basenze omkhulu okuthola le ndawo ungeluli dule futhi uzakhala isibindi mama Mthabela mayisho imali endawo nangamali ukuthi imali engakuyithatha thola abantu benkulu ngibona amadoda akayimsizi obaba nabomama ababe lekelele bangene ekhukhwini mane kulamba ingane zabo
athi ngiyalekelela esontweni thula abantu benkonzo ngiyabonga labo bantu namhlanje simile la kungenxa yothando labo nemnikelo yabo onibhekisa imidalo enhle kanjani futhi bangaze nginaka ukuthi inkulu kangaka thula abantu benkonzo siyabonga umtabela ngoba umtabela benzela iSt John igama elihle lala siyithoba sifane na senze kahle masenza kahle phambi kwabantu sikale lapho singajawuliswa zabonga kaNkulunkulu labantu esiphila nabo bafana noNkulunkulu ngoba sikwenza kuhle kubi kuyabhala thula abantu benkonzo ngiyabonga kakhulu angizoba namazwi amaningi nje ubonga nje nabo baba ngakubhala uNkulunkulu aqinise mfowami When it's me, ngiyabona usaphilile nawe usufana nami asiphilile kepha ngoNkulunkulu usabekile nalemsebenzi ongako yenzela uNkulunkulu eyibona hey isebenzele le ndoda uphathe imali lokho akona umdlalo uphathe imali zabantu bezikhulumela ekhuluma thula abantu benkonzo usathi usefuna ukudla hey yes athi imali zethu bazi thula abantu benkonzo bawusebenzile ngomoya yakho phansi wenza into ayibonakala siyakhomba nathi sile siyakhonja sithoke kwamatsho obontu yaseSt John obona usenzo senzo uthi wenzani imali mayibiza kubantu yenzani iyasebenza ayilahlwe nje isuke ifakwa emsebenzini uNkulunkulu abusise baba nabantu abakho lesizwe sonke wophela kusebenzana nawe wedwa wena ukuthi ube qotho umsebenzi yakho koma usuyinto eqotho imali ayangesifini siyabonga bonke abelulizandla benza le nto yakuthi iphakame kangaka uNkulunkulu nawe abusise nemizi yabo nabantwana babo thula abantu benkonzo ngikhalela abathakathi bale ndawo mabekhona balimele lento lesizoyibusisa yenza umsebenzi omkhulu balimele obathathishaphutha biphuthela baphephethe lutho umuntu angena lapho uphilile ezethwele utholeke ingubo mayifika la Afrika sekufaka uphuma ngalo akobo umuntu ngenxa yamandla alamanzi abaphufu amethi abaphufu amethi siyambonga thula abantu benkonzo oJohane noJesu babebonisa eJordani umfuleni bamasango khona nenyoba ngosezi noma umsichazile umuntu wakavakalisa khona inyoba wayimisa yathula inkulu thula abantu benkonzo wabona wawo ukuthi hayi thina amandla ndingena mina ngingane nabo tena ingabe somkhodo bakulalele khona uthi uya ukonisenuwa ukemani khona ithule thula abantu benkonzo amen hey wathatha iJordani ayibekala anga Jordani ayibeka iJordani amen ipapani ga iJordani na ufuna zababethu sokunkare khona bethu kuyo thula abantu benkonzo natheka mnambe ndizasa babase kufuleni Clip River na koro bethanuke phedile konkolo phedile ho iJordani seba Jordani libale esibabesela kubantu kuyo siyabonga lokusinika lelo lungelo lufwa tukele abantu bazanga kwenza ongebe kululu vesikwenza babongela abantu bakhuluma bathambile bethu bamasanga ngapha sekhaya hayi boba dizemfuleni uyabona ke sole thula abantu benkonzo amen kepha wasinikele lokuya sebenza nalo kuya siyawaka ngoba hayi bakuyo lekongo masanga lekongo bantwana ba yena kwakhulubusiso yena kulishona lofana utofaka isibusiso asitshale sihlalela singasuki umuntu ongena kule ndawo lamanzi noma inasifusi yakabana lifuliti Muthi uthwele ingubo yakaba urethi kakhulu muthi uphambene ekhaya uthi ufapanisho mabe bamfaka abakabamkinyamo inclusive le ndawo lo lakibena kuba masango lomyana kuba marak noma mantete marakolena ngiyos kaba umthabela lo landete umthabela le sebenzele izizwe zonke kuleli qibili lithenulena isela
Thula abantu benkosi. Angisayi kude nezindaba. Angifuni nje ewabambezela lo muntu. Safike ebusuku nxa yakhe. Simangazwa umsebenzi kaJesu. uJesu wayomuntu. Thula abantu benkosi. Abantu bahlezi. Barabaduthi. Ngale nje sihlala eminyaka eminingi. Ena nathi indimo tsenga. 88 years. Imothe mashumi amraro limitero bethi. Ngangengihlala. Umuntu ukhala uthe 2 days. Throne yakho 1 week. Awu. Akhale nabe bamthetha hayi throne isonto lodwa is enough kwanele. Muzo umuntu esekhona bese kudry hawu. Kodwa asakudedela. Ushobana basonga. Uthi wena sambona ukuthi uyamhlola uthi hayi usazosiza usebenzana lana. Kanti kuphela 7 days dala ngawo. Umuntu aphelele Goma isumdilazi usumnike kongafanele uyamgweba ngendlela khala umuntu uzobela kanti wezoyela abantu abasonta sebaphenduka bahlohla umoya omubi thula abantu benkonzo siyabonga uNkulunkulu Baba uNkulunkulu abe nathi njengendoda mose ufuna ethrone inhlalo lindi awufuna ethrone ngula ulibele yabona ukuthi umuntu ahlala 38 years awu siyambongela sanibona siphethe zonhliziyo indoda bathi yahlala umene uthula yahlala athu awungena abaphuma yadlalela ethule nje thula abantu benkosi kanti liyeza nelayilanga nelakho lofi nawe lakho yofika hlala uthi litwetronile hlala hlala ulindele nje liyeza nelanga uNkulunkulu yakwazi akakhohlile ofika nale ndoda ofika kuyona oyime ibuza umbuzo lula kabi uyathanda ukusinda na kokulata ungusi anginamuntu ushindoda ithayina muntu umfayicibini ngoba ithemba lalale kumuntu ithemba lalale kumuntu kuthi mangangidoza nomwethu noma ngikhathele ngonyawo ungena uzophuma ngiphila ithemba lalale kumuntu ithemba lalale silibeke nenkosini ithemba lalale silibeke kwasezulwini ongabona ngamehlo enyawo kepha ubona ngomsebenzi sibone sibuye kuyena thula abantu benkosi wathi nkosanami okumfaka ekuthu thula abantu benkosi kanti kokulula umuzo olukhulu mawucaba awudlula kabi nombuzo yebo noma cha phela yebo ngithanda akufuni thula abantu benkosi kepha yakha ngibona ubheka nabanye ngosamhlamba ngisiza la ngibabaquli nami nto bengathola ukuphila uJesu wambona ukholo la tumelo ya ungenelanga thula abantu benkosi ungakhuluma nendaba uyitshele indaba uyitshele yenza ukuthi wena abuwali thaba uyibulela umlomo wakho utphosa kolwana uri yali wakhe ukho udume uzokwenza thula abantu benkosi amen endoda yakho Moses ethi suku umthetho ekhala kuhambe yeza njengoba eshithi Jesu bathi yasuma ngempela ethaba aliphakamisa yaha noma uyothi hayi lo sekule isikhathi esingaka uyena lothola uhlanga manje wenza lokho kusho Jesu wenza khona akenza ngoseceleni akathanga uzolengisa eceleni noma uzolithetha kodwa lithwala labathi lo muntu athi nje iminyaka engaka uhamba nje kalula uthwele uhlala phela izwalisho kodwa uthangis angihambe usho nje lethwala uhlala wamphilisa lo ngiyacela abantu benisule nokholo nonke nongena kwendo ngoba ukhona ningenani la ungamjaji uthi ngaleni yagula uthi ngene mina zokuplanja lekhulu ukwazi kwaNkulunkulu lo themba lawo mazongena la ngene zokuthola ukuphila so thandazana ngifuna ukuthi namazwi asibweni umama wethu simqalele insuku naye umuntu obuthakathaka kepha siyambonga ukuphetha umsebenzi akekho okhalayo
senele sijabule sibone umsebenzi konke kuhle siyadla siyaphila sithi uMaMkhulu akambekeke akasihole simthanda uNkulunkulu angisazi ukuthi anezindaba nami ngithe ngizoba nomfishane singaqonise ukwelula nje kodwa engaqondile uzenzekele ningikholele sawuthandazani-ke sibeke lo msebenzi lo wadala kwamthandela onike sithembekile sawenza lo msebenzi njalo kokwenye abantu babengeke yebo ngoba kuthunjwe izulu siyawubona umsebenzi wabamangalisi sesikhathi babugwala impilo yena nomkakhe nibalalele nibalalele noma ngawuthi umkakhe uthi afika ngifuna bagwala akhipha inkosazana basazibetshela nilalele ngoba kuyizwe noma kuba bugwala nilalele kulo bantu benkulu sawuthandazani-ke nami nimbeke enkosini nami niyangibona sengiyinto kodwa ngibonga nje uba nami ngisakhuluma nami ngisekhona abantwana abaphilayo bonga lokho angithi mangelala ngithi hawu baba ngiyabonga ufuqa leli thuba lokuthi ngiyalala kepha ngicela ungivuze nakusasa ngivuka noma ngizubuhlungu kukhona angithi hayi baba ngithathe manje ngithathe hayi ngeke baba awu ngiyabonga sengivukile baba ngiyabonga baba ngivukile akhale mpendula lolu uthando olungaka ongithande ngalo ngafanele ngiyabonga baba asithanda zene sibongeni thape